Sanibonani bathandi beFanyana News. Bengizocela ukuthi usubscribe lapha uchofoze leli button elibhalwe subscribe. Akuthathi ngisho usheleni nje kumahhala. Namhlanje nginiphathele udaba olukhulu obekade lithulwa uKhuzani Mpungose la khona ekhuluma amazwi wabhekise kuThokoznai Langa. Emva kokuba uThokoznai Langa ekhulume udaba noma kuvele ividiyo la khona uThokoznai Langa ekhuluma ngabalandeli bamculo kamaskandi ukuthi abalandeli bomculo kamaskandi sebeqome abaculi ngendlela asebelandela ngayo umaskandi, abasalandeli ingoma, sebelandela umuntu siqu sakhe, sebethanda umuntu siqu sakhe, abasathanda ingoma. Even noma umuntu esebheda babe besambona ngoba bona sebethanda yena uqobo. Kodwa-ke angizukukhuluma kakhulu-ke mayelana nolu daba-ke. Ngicela ukuthi uyizwele kuKhuzani Mpungose ukuthi utheni ngokuphawula kwakhe. Abantu-ke njengoba bengaka somnandi yesabeka, njengoba bengaka emhlabeni, baningi ngendlela eyisimanga, abathandi into eyodwa. Yingakho mina uzongithola ngigqoke enye ilabel, othola ukuthi omunye umuntu akagqoki leyo label, ugqoka enye. Ngoba abantu abathandi into eyodwa, sidaliwe ukuthi umuntu nomuntu uthanda into akayithandayo. Angeke-ke mina ukuthi ngoba nakho mina ngithanda mhlambe lesikipa engisifakile, so kumele manje ngiphoqe ukuthi nomunye akathande lesikipa. Uma engasithandi lesikipa kusho ukuthi kahle kahle uqome leso sikipa asithandayo, kusho ukuthi akafuni ukunikeza ezinye ikipa ithuba. Abantu emhlabeni bathanda into abayithandayo.